Asasanak nebepeke da mak kotomuno district loko serkane kese siala mikisi aina peta nuda bu arina konyaka ikide ko Uganda ko inaka kesi kanukada ACPJ Aboliaso kikamna rakire da amunyelet iti mundal bedoleta kaisangon anuni keren wapot ko yanga kizikere da Adaunos esabiti kere ko district loko serkane kesa pot kitolo to Aboliaso konye TV East ngesta buo pedo ngiti tungal ko kwap kotomona kiro no podcast da ko anyutu kotomona da ainereke anyu ngoto mabola nalolo rakro integalikina timula omita bala ndadox esbe joka de pare luchela omita bala kasuroti so utupe da kaiti game la semi final la jai so taishi yepola ko refara munar modimit so ana makanga ko dai reference le yaw no kiro no Aboliaso nara imame ko te reference bali jetare side okay sapole ko so tiak se game kidi why kanga the best team by palsa wayanga seko. One, it has motivated Soda Kapi Kutungalane. One, we're able to pass time, mostly because of these games, and mostly to relax our mind. Time, but the officials mostly they looked biased. They looked biased in the way that they had the teams that they were supporting. Keja ngolda John Odongo le rapolon echulong lokadari na konyako ikide ko Uganda koto makreno kamunyelet ngisabu kolimna basasa na kano kitunga loko kwap kese chesawa mame jenete ikisila kidajulan kinetano yauno koto muno kisila kalum ide round case anguria ne chesawa kumamde jenete da nukabei amma kale abole de mopira le pura kura ile pkesi noi ngesi nare kesi lo po amaje de kisila lo Aboliaso iri freeze ijikisila de juljula sikisila ngini karu angini season ijikisila jinyete dodo kesi ijuli kisila laije eketaina to ane kede kisila na kolo kede keto eketaina konye achamuto ngojo kana be lo stable jok do ebo pira mi nyuni oyala mastunga kere nyuni jo Abolia ojasu chena bakasi be no marengo anu anomango anu konye bo ne polo no ingesi kapa region ayekemo pira lo jok etungasit nesajai kotomnada osawen gitigita kotomno serre aite Aboliaso nenu tonda angetain kech Michael Onyinge TV East ko serre district